nikuphi ngigezwa njalo masiqeda ukwenza inkonzo ngiyagezwa mawukuthi nje angifuni ukugeza ngibekelwa amanzi yazi mhlawumbe kakungcono makuthiwa mhlawumbe sasineshawa nje manje indishi ngibekelwa amanzi sivuka sibeka amanzi ngigeze from head to toe ngiyakhe njalo nje masiqeda umdavazo ngiyageza mangafuni nje ugeza uzangibabe ngomlenze angidonse athi nje woza uzogeza bafethu mina angazi nina nenze njani nisula ngani abantu basula ngamathisha abantu basula ngamathawula abantu basula ngemfaduko abantu basula ngamakhethini abanye basula ngamakhona eingubo zabo zokulala ngiya-understanda lokho uma ungajwayele akunikwa omunye umuntu phela uyayenganginika into yokusula gcina usuthatha lona khona le ngubo hwaphu uyabo untshontsho kuzothina ngithi akunika into yokusula so shuthi ngihlangana nalo mfana uclean muhle kamnandi yabo lonto leyo nje ngivume ukuthi nje hayi mfethu yabo singayenza lento but indlela eclean ngayo yabo mfana angazi ngathi I prefer inuko ongcono kodwa yabo mase clean kakhulu hayi ngamqoma umfana sabonana sahamba nje indawo basi into enginotisayo mfana ufuna into eqondile mugqokile nje into emhlophe ayibe emhlophe my cream white ayibe cream white uthanda nokuthi mugqokile ama colors ahambelane like nje before mawukuthi mhlawumbe sohlangana sekwi date yabo sizohlangana sekwi date like ukubo nami ngisekhaya angifonele ngevideo call yabo afuna ukubona qala ukuthi ngigqokeni abese yangitshela ukuthi no khumula le ugqoke mhlawumbe ugqoke iskipa esikanje qhona nento kanje yabo ngangilithela idombolo but ngoba ngangithisa emathandweni ngangivuma ke phela yonke into eshoyo hayi ngiqale ngizitshela ukuthi hayi lo muntu lo uthanda izinto eziqondile yabo like mesigqokile ufuna into ayigqokile imeshane yami nje azangithengele ke membona ngathi nje mina ngihambela kancane hayi ulwafika usuku-ke lo mdavazi ukuthi phela sivakashelane hayi ngihamba ngaya kuboke ngiyafika endlini lo mfana hayibo bafethu kuyahlaliwa la kwamina sengiyasaba ngazi nokuthi anginyathele kuphi hayibo kuclean endlini akubonakala ngisho ukuthi kuyahlaliwa la ukuthi ebhedeni ngathi akakazi uhlala ebhedeni ngathi nje ngiyangena ngabeka ibag phezulu kokunosofana omncane nje wayithatha lawo bag leyo wavula odrop wayihenga hayibo ngiphethe phela netheke wakade sidla ngayithatha ngafike ngayibeka la wayithatha manje akusazi ngenze njani ngoba uvela kuba ngathi nje uyangilandela mangenza lokho akulungisa bekade ngihleli phezulu kombheda alungisa hayi ngasho ngathi ngeke ngiyimelele kanti uzovela enze nje last number ke manje shaya 1 round athi vuka ngithi mina yini asosazosogeza hayi ngivuke ngeze hayi phinde shaya round 2 ngithi ngilele ngiqhubeke ngizilalele mina ngikubona phela yabo eqaleni mose ngigezile sigezile sifika la sisafika le kwi date siyageza so shaya round 1 kuthiwa angigeze futhi hayi ngicela ngathiwa hayi kodwa ngingageza phela ke shaya round 2 manje cabanga lo round 2 usushaya isikhathi samsekela ngabo 10-11 ngiyageza futhi hayi wathi ngabo 3 sabuye sathi futhi umunye round wathi angigeza ngahle ngathi hayi kungeke ke mina ngigeze nginikeza ithawula wathi asinawo wathi anginalithawula mina lokusula iqhayi cela ugeze cela nje ugeze ukuze kuzoba sohlala sibe comfortable endlini ungabi na smell so in my mind I'm like mhlawumbe nginesimele ngeke nginesimela kakhulu iqiniso ngoba nasho ukuthi hayi shuthi nginephunga kodwa futhi ngiyabona ukuthi hayibo ayikho normal lento hayi ngo3 ngavuka ngageza ngasho ngathi umuntu uyokhuthuka umzimba ukugeza la salala wathi ngabo 7 nanko sengithinta athi ngathi uba ngifuna ukugeza mina ngifuna ukugeza mina nje ungazongijwayela kabi ngi-right ngcono sivele singayenzi ngozuthi asigeza hayi wancenga angiphathi exuba ke uxujiwe la ekhaya koyucuka amazinyo and ngangasiphethe wasixubhoke wathi nje intombazane enjani ehamba ikasiphethe isixubho nengiwaba yexubho ezintsha lapha kubo ngoba uthi yena isixubho sisebenzisa 3 weeks asilahla axubhe ngesisha ngithi uyasazi lokho ukuthi sami isixubho ekhaya sina 4 years siqinile leso sami isixubho asindawo 4 years so nje ngangilithanda intombola hayibo ngithi mina ngeke ngeke why like ngimbuze nje kahle ukuthi nginenkinga yesmell noma athi no nje ngomuntu ufanele uhlezi uhlanzekile izinto ayigqokayo ama-under abagqokayo mhlophe
lo muntu ngithi hayibo uyasheva sheve lapho mina ngisheve wakusheva ngangisheve kudalo ingane zami vele ngithatha kude ukukhula sekulibele kuncane wathi nje ilala ngikusheve ngathi ngeke ngiyayisaba irazor wathi okay khona no hair hayibo uney'nhlavu zonke lo muntu ngasheva ngabuya nje ngishevile waze wathi mina ngihairy kakhulu iy'nyawo zami ngihairy my legs are hairy so ngizodinga lento ngathiwa yini le namathiselwayo uxebule wathi ngizongithengela yona ngiye ukuba hairy hayibo manje sengizoxotshulwa ngisho uboya ke yo lafana ngiyambonga hayi ngiyambonga ngimthanda impela kodwa ngathi ngeke ngiyime ukudla uma ukuthi uyadla eplatini kufanele udle ngendlela ethi akathandi umuntu othi medla libele ehlanganisa ukudla libele edla futhi edla kancane libele edla uyadla nje udla kuyachitheka noma futhi mangabe udla ingalibe kugcwala ispoon la engathi awunangqondo azangikalele mina ngithi sengizokhambisa ubamba isandla sami ma guys athi nje akuthi ukudla bobambe kanje isandla athi akwenze kahle ukudla kuqale kahle kube u-half wespoon bese ngikhamisa ngoba uthi lento ukuthi ufuna uzikhamise kakhulu idala nje ukuthi ngingabukeki etafuleni ukuthi ukhamisa kakhulu umudla gcina sekhona ukudla okuchithekayo sometimes ubona ukuthi irice lichithekele esifubeni ikha nje ukudla okukulingene awujaheni hayibo awujaheni ngathi never hawu ngathi nje never hayibo hayi ngaze ngabuza ngabanye ukuthi kanti bafethi mina ngifike ekhaya ngazi nisula ngani wathi omunye hayi thina sula ngethishu ngamtshela ngasasula wathi manje endlini izogcwala amathishu wasahibe wakho serious hayibo ithishu ubra ngisho ngiqoqa ubra obra bamjwaye wayebazi nganginobra mina abawu2 ubra owodwa nje ngeviki nje ngiyaqoqa vele umnyama hayi uyakwazi ukubona angitshele kahle manje athi uwasha ubra so angazi noma kuyimini inuku noma kwakuyena angithengele futhi ngibona ngathi nje ngihamba kancane inzipho zami ngothi ngifika nje mhlambe ngithi nje ngizamnto ukudla ngibamba isandla kanje athi baby inzipho zakho yabo yabo njengoba zingaka lezi hayi ndabende lena ngase nginqunyiwe nje azinqume angenze hayi ha nina niyageza nina maniqoda ukwenza inkonzo hayi bongeke afethu wani ngitsheleni ke nina nisula ngani maniqeda nenza ngani ngoba leyo geza it's a no it's ngcono ube nethawula hayi angazi ukuthi ngcono ube nani ngoba lafana bangenza nje ukuthi wonke ama options ithawula elibelethi nje it's untight yonke into nje it's untight hayi bo kanti untight uchaza ukuthimba ukuthi yonke into untight ha even orange sengikhohliwe iorange ethi nje ngithi mangathi ngikhala orange athi hayi udla kanjani orange ngoba nje li untight oqala nje mohluba uyangcola izandla mawulidla liyaconsa futhi noma ngabe ulenza ngommesi still lizophuma ngithi mina ngidleni ngcono udle iapula lelo apula lelo akafuna ukudle from kanje ram fanele ngilisika ama pieces engathi ngiyingane encane ngathi ngimuntu ohlala ekhaya labadala hawu ngeke angiqamba amanga njalo ngiqamba amanga